So last week was the final funeral rite for Nana Daasebre Osei Bonsu, the Asante Mamponghene. Last week, ye kesia, ne see ye pet crabre edimano. And no be na the course ewa Asante Mampong. Ebia wanya bre ango piem awa Asante Mampong anse amane ene amamre. Videos be na circulate o social media no so. Unya bi hwe, unim adekopoti a ekoso ewo Asante Mampong last week. Abra ni ekwakoja Nana Daasebre Osei Bonsu. Amano akwa ekra. So I have all the gist here. This somebody ye no empenifo ekopiem we na se ahemfo ene ahema ekopiem we na se ene rituals ahodo wonim sa asante ensu hyiase a na eyeye kesie se a na se eye amane ene amamre. So kindly subscribe and also turn on the notification button as I take you through what happened exactly at Asante Mampong ebra na the burial of Nana Daasebre Osei Bonsu otosu mienu neye no na ekoso. So let's go. First of all, esan said Daasebre Osei Bonsu otosu mienu eye ohene chenchiri no ye de enam yensa ene de si ho se ye de besie ye nanan enam yensa ene ne de ye na eye no. That was Saturday, Sunday and Monday and omo de ye eye no. Na abra omo eye bibia wie ye no a emre so say say Nana, it didn't free the morgue, which is the mortuary. They didn't be free never the dano na ahemfo akese for no eba behwe no no mo pay omo last respect to Nana Daasebre Osei Bonsu no. Mamemfa nko ba bia ye de da ye Nana Daasebre Osei Bonsu a otoso mienu. You can see say ye decorate ho emani ye very nice. Asantefo echredo Mamponghene echre say yes otitire na efrato no enti bia no de ne nana anane papa anana de nyina ebeto no eni kwan say ototo ase enti no we had this kind of place no baby e de na nana anase baby omo gitum say e be de dan na say that place no very nice. Yes, it was very nice. Anche unim say Mamponghene atodia ye na Otumfuo Osei Tutu nyamekese be ga go piem ho because Asantehene mu no say Otumfuo eni ho a ye na Mamponghene na ye the second in command enti ne watodia na say Otumfuo Osei Tutu nyamekese enso okọ no kopẹ krabre edema ne right hand man eba Asanteman and Ghanaian papa ya watofo mi ono na ye the vice president ewo Asantehene enti emra wato ide na se na Otumfuo Osei Tutu nyamekese ekọ no kopẹ ne krabe na kra na chi kra so ba mfa nko ebra Otumfuo efri kumasi akako piem ewo Asanteman Mampong. If I don't want to be a
Anyway, I'm of who Nasem Ketua because Name Cassi Eba. Name Cassi Eba. We the winner crowd no esi cheering up. We the winner Santa Cales no esi omu wave one and say Asante your mind Asante forma amamere ni amanie eye nika. Omuma amamere ni amanie eye nika. So Otumfuo ebe piemu wa Asante Mampong. Na onim se na na bedu die esa amamere ni amanie ekoso enso oho. So omu bodwa am Otumfuo etnase. Because na etitire ni eninti ni abrempon abaye ni bi. So na ese nyame kase Otumfuo otnase na obia nya kwan eba betia ni nsem se de be ya aye no ebetimi akoso. Eni etitire ne bebre na ne baye ahemfo no bebre na ne baye ni ahemafo oba etitire da politicians na the likes of Kennedy Japan ekopie mu ho former president his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ekopie mu ewo ho Nana Kwame Bedi Akocheda ekopie mu ho Monfesti ane mame Dr. Mamudu Bawumia enso ekopie mu ewo ye na say and chairman to me ekopie mu is a whole lot ajagraja like mention them and nyina papa the father of the land and his excellency John Dramani Mahama emunyina ekopie mu. So let me take you straight to Ebra Otumfuo etnasia na sa dignitaries for nya no omunyina eba na so ye aba bechia no na etimi aka bibi ogomasum no ahiro because any braba. So let's go straight to when ana mpenufo aba no munyina echia ye na Otumfuo Osei Tutu aba bi o nyame kese
Edabireba, when you pass a minute, so about Kumabasa Siso, and yet you come and answer come. Name already assembly, was it done? Chieftaincy, everyone up on one. No, I want to check it. Every people was here with so here already as much as now I will that. Was it done? To come back to my boy, any man to a metal and to a piano. Mummy, really, Namen Wami Assassin Sopra. A Quandaba Assassin Sway, a Quandaba Assassin Sway, and Yabian and Pom, and yes, who go. Say Asanteman eye etu yese dia kire meka no amamre ne amane bekoso ne bra Mamponghene ebeche Otumfuo no amamre ne amane sei ena oyeye imodi onu siara kro ebra wachi yesu na se na da no kwa no o be na bia no fra for river a friend Simon be na afrikali na do modi yesu echi no o ka che be na se wanya asanya da yesu kwa no enti wala after ono nso no eye adwuso hima nana ya asanto a okukudufo enso bai ebechia nana Otumfuo Osei Tutu ababiom nyamekase ensem no adwuso hima nana ya asanto a enso chia no wie no amamre sei ena oyeye enti amamre ene amane ni nyina yekoso no na ese ye nana Otumfuo Osei Tutu nyamekase ekọ no ko pay ne last respect to nana Daasebre Osei Bonsu otosumienu ene nyamekase Otumfuo Osei Tutu amamre ne amane
esaye pay the last respect to Daasebre Osei Bonsu a otosumienu, which is Mamponghene the late. Na Otumfuo ye we ni nyina wieye no ekọ bebia da Nana Daasebre Osei Bonsu ewieye no na say yes aha ana ye be kire say Asante eyoman mirofo the moment the Otumfuo esi eye apakan mu na ye pege Otumfuo no sha asese o isa adowa no e de akire say anibra bo adekase ato Asanteman no medofo see crowd. See ye kase Asante eyoman a people were doubting us. Say Asante eyoman. See crowd. It's baby ye. Baby ye.
say a ye nankasankasa de cost because nyamekase yes opede ne mu etia pakam and oh him hey and adoe ne koso yes we are Santina that day no so huri is well feely because amamre ni amane bi ekoso ama we are Santina you are proud of it so we are Santini so ekoso a na say esum eba na say na nyamekase Otumfuo Osei Tutu ababio osai ni kire Kumase and bibia ekoboko nti no osai etana ne kam na pua omunyina esa ebepie mu Kumase Otumfuo nyamekase efiri ho ebepie mu ewo Kumase pe no na se akonya abeda ho se Mamponghene ebetimi asie na de nyina Daasebre Osei Bonsu II so omokope krabre ede ye nanan ekokoto ye minim se ye papa ye nana ya de nyina no wabobra because wanyini ye pa so omotimi eboaye eme yekope krabre na one tina na efe kra na se abra ni ye de nana eba bekọ akura no otimi se queen mothers ani ahemfo bebre na no ekura a white balloon a omo kan 1 to 5 ahope na omo jemu ema balloon ko wiem ni nyina nche se ye nana wako akura de ne mum wadi nkunim because wabe serve ne mindful ana wasan a serve nyankopon ye enso account bra enim se okọ akura de enim se oda Abraham akokum so omo nyina ehodu balloon no ana omo kai 1 to 5 ana omo nyina eje balloon ma balloon e de nyina ekoyi ne che se ekonya ase kwandam a ometimi akwakosi ye na Daasebre Osei Bonsu a otoso emienu erefo mami hu adwinche e de course last week ewo Asante Mampong the cultural aspect the ritual aspect everything Asante nankasa no how I see no ma concerning no ma we no mami hu adwinche ewo comment section one so a lot of people are calling say Otumfuo senke mere wo mi ya no konye Asanteman homecoming that day I don't know Kumase kwanka for kwanka kibiti my side we Heroes Park na maybe Baba Ira Sports Stadium because the way nipa besi epuba we kura ye no wa hu the way nipa esi epuba so a lot of people are trying to tell ye na say kebeya one day onye Asanteman homecoming nke emfa hwade na nkomo mo amono ne no omuntim embra but for me hu adwenche e wo comment section honum amamre ene amane ye course so we Asanteni a na feeling no na etisen ene onsema ansha atare o because mama me Asante din ho ehia me ene menya alaji konti ene me ye nana agye sikapa medofo so ubufuo wo ye den kra na edawuyem Mampong